July ninga sang ni somni panga in rin ni ani a bazar thlir tu te chibai ule US congressman pani Democratic Party mi New Jersey atanga representative Nimek Josh Gottheimer le Republican Party New York representative Mike Lawler te chuan US President Donald Trump chu Israel ne na B2 stealth bomber le abom thlak tur bunker buster bomb pe thei tura thunei na pe kan du thu an soi heng US lawmaker te hian Iran nenan boi to dan enin le boro kom dan thlir chung zelin Israel ne na bunker buster bomb le abom na tur thona pek mai hi thil thabernian rin thu an soya hetiang ti tura US President thunei na pe tur hian bunker buster axiom ni mai se than ti thu an soya ni USN B2 thona hi sompakwa Alliance Service tir meka mase hestel bomber thachung chuang hian tho puiram tu ma hna pakhat pon la hral chok lawani Tama Republican Party F2 Democratic Party representative Gottheimer hian Iran hi fir fiek sponsor lian berani a America mel malian ber pakhatani boka nuclear al thuaman nei hi arem ngai don lova chu kan sipaiten thama san beina po khana taka ka support chanani Iran hian American tam tak an that to a kan sipaite ngei po an thata chu mai ba ka kan tho puiram poimo tak Israel po voi taman be to boka Israel hi Iran lakama an inveng thean ni angaya Iran hian an nuclear mun hi an din thar le turani lo atia Lawler chuan he bill hian president chu Israel an inve na tur man ro poimo pek le Iran lo dang tura training pek thlenga pui turin thunei na siam sak donani ati ve bok hemi ma hian Israel rama US ambassador Mike Huckabee chuan Houthi hoin missile manga Israel an ka hnuwa Yemen rama B2 bomber jet tir chula ti thu lo sei to a Israel Defense Minister Israel Katz point Houthi te hi Iran ang maya chut chawan ngai nia hriat thu lo sei ve bokani kan hriat angin June ni somni pakhat le ni somni pani khan USN B2 Spirit stealth bomber chu Iran rama tirin an nuclear mun puite chu keji sing khat sangli zetarit bunker buster bomb som pali zet mangin ava bomani kha kharam dang beina B2 bomber jet chuana masaberani a soitongin B2 bomber hi US sipaite chawin an neya ramdang an la hral chuak mi alawa B2 Spirit bomber hi khowela in do thona hlau om berani mai pi alama in do thona man to berani a Britannica Encyclopedia Online an tarlan dan chuan B2 bomber thona pakhat hi US dollar tu le ding on ni manani a chu India poisa chuan chengwei bel che sing khat sang sari za somli pani zetani a ramdang leitura thon chu don chuan heya hiana mana sang don chengsa a ain kolna ringot po vai bel chete langai le don boka Israel chuan US ne na hian voi tam taka deal to a tun thlengin US hian ala pe phalbik lawani India inan mania indo thlonan siam chu ve Tejas Mk1 jet fighter hi chengwei bel che zaruk somthum pariat manania B2 bomber pakhat man hian Tejas Mk1A fighter hi somni pakwa vela siam thei dinani chu Tejas jet fighter hi 4.5 generation ultra modern fighter aircraft radar system po tun laiber mangani ve thawa chuti lai chon American 5th generation aircraft F-35 Lightning II po hi dollar makta doi za som India poisa in chengwei bel che zakwa somli pani man zetani a stealth jetani ve thoba ka radar bum theina khol po nei ve vekani boka India po in US ne na tanga le tum meka F-35 po hi B2 bomber laka chon nep takani B2 bomber pakhat man hian F-35 jet som pariat vela le theiani soitongin B2 stealth bomber hi chengwei bel che sing khat sang sari za somli pani manani a Manilo ka India in France atanga Rafale fighter jet lei po khan India du dana siam dang lam vekani hnuwa pakhat chengwei bel che sang ni le somnga pasari manania B2 bomber pakhat manin Rafale jet fighter pariat vel chu ala lei thei hrim ti nani chu B2 lama kan peng ta dua US in Israel hne na pek don le don lo ala hriat lova heti la hian US in Israel hne na hian Israel sipai te chu an du na lai tak an bom theinan an bom nei sa te ti hla om le zual na turin dollar makta doi zanga chuangin a tanpui le donani June ni somthum khani US chuan Defense Security Cooperation Agency noya Israel hne na hian JDAM anti mai Joint Direct Attack Munition Guidance Kit sang sari Z peturin US Congress a thutluk nan siam fela JDAM hi advanced smart bomb te po antia
hekit mang hian Israel hian an bom nei sa te chu GPS le INS mangin an thunu nanga rosu le chumjing hnuaia emo zanthim hnuaia emo po ni se an bom thlak te chu an thlak sual bera po meter khat ai hlain an target an thel to don lawani hetiang hi Russia le China te chuan an nei vek to a USN JDAM system hi sangha zakwa songkwa pakwa khan Kosovo wara an lo mang tan dai to boka JDAM kit pakhat hi dollar sing ni sanga tanga sing thumin kar ani a India poisa chon cheng noi som ni pani ai tam manani a chuti jung chon Tomahawk cruise missile pakhat man ai na latlom zo kani JDAM system manga thuam bom hi Israel hian June thla khan Iran khopui Tehran an bom nan mang nuala US hian a pek bel le don ani Japan rama thliar kar pil ril tak Japan ram chimlam thliar kar hawa chon kar ni liam ta chung khan voizak wa vel li rang hing man ni in Japan Meteorological Agency JMA chuan an soi JMA tarlan danin Japan chimlam thliar kar lian ber Kyushu atangala chimle deu Tokara Island sa chuan June ni som ni pakhata tang khan lir hi hing tanin tunkar ni lai ni thleng khan voizak ko chuang li rang hing mana lin hing na beri 5.5 magnitude ania wangin thil ti chiata nei ri lem lo thunga Tokara khuwa omte chuan mutmu pon tu thalowa mitam tak chuan he thliar kar atanga pem chuan du thu an soyani June ni somni pathum khan voiza somriat pathum zet li rang hinga ni khathil thuang hin nem ber tumania kumsang ni somni pathum September thla khan thakhat chungin heng thliar kar a hian lir voiza thum somli parokang hinga tuntumang eme mang hin jin hi la nei ngai lova June ni somni pakwa khan voi somkwa pariat hing le a hing khat ve tial tialin ni lai ni kha ngin hunun ber ani tariani Tokara hi thliar kar tere ute te som pani omna ni a heng thliar kar som pani zinga pasaria hian mihring chengin anvain mi zasari vel an cheng mekani Japan ram hi thliar kar in zom khom ani a Pacific Ring of Fire zone tectonic plate lian pali in zom khom nalaya omani wangin kumtin ling hing voi sang khazanga vel thlenji anaramania tunlai thiamna sang berber nena inan sachung po in ling hing wang hena zatel an thizia ling hing lam thiam te chon kum som thum lom le tur chung hian Japan rama hian ling hing na taka thleng le don ni in an soya magnitude 9.0 vela ngi na chan si za somsari panga tanga somriat pani vel ani a chutianga na hinga ni chuan mi noi thum don in an thi pha theyang an tiani ni zan masalama kan internet connection a chian lo wangin nimin khan chanchin thar kan ron puang theilowa US House Donald Trump budget pass ani chungchang po kan soi har ta hreta apoi mo ema wangin tlemin soi shim teang President Trump chuan hne na changin abil chu US House a pass ani le ta a minga zian han che angai ta ni final vote an laka Trump bill du lama vote zani som pariat atla a adu lo lama zani som paliat la thunga Senate Vice President JD Vance in rol ngai khopa he bill du le du lo anin zat nuwa House a vote li na chakle ta a nimin khan President Trump do kana a ming zian nan turin bill hi da ani Trump one big beautiful bill tia soi he budget a hian sipailam summan ti tamani dona US dan lowa pemlu te zon chole thon kirna lama man tur sum tam tak da ani boka Democratic Party John Hebil a hian Republican Party helo ma se nakumami Trump election an nei tura mi puiten Hebil an dulo nalan tirin House a member tam jok ni thei tumin campaign an tran ngala he budget awang hen US a mir thei jok te sum chu mi hausa te kuta luan lu tirani don ni in an soyani Elon Musk chuan he bill pass ani chuan atu ka party tharadin ngal tur thu alo sei to a nimin khan eksa post siamin July nili US Independence Day ni tak chu party panhi kalphung laka zare na om thayang MT in zona hun thaberani ti in mi puingai dan lak na siam le a ama ti ang bokin eksa hian Paul siamin America party kan din duang MT zona siam le a ni zandar som thleng khan mi nuai thum le singruk chuang in vote an thak to a vote thak tu zinga za somruk chuang in EST in an changa za som thum pariat vel in no ti in an chang thunga comment po sing khal le sang sari chuang omin Elon Musk zil tu an tam khop mai nimin khan US President Trump chuan Israel nena inka hai nei na tura US rot na chu Hamas te chuan dar kar somni pali chung in an pomle pomlon soi chiang don ni in na soya hemi ma hian Hamas so chuan US rot na hi
Gaza Strip a Palestinian Paul zongzong te nena anin ron khom hnuwa channa an soyang ti an lo puang to ani reporter pakhatin Trump hi Gaza chu US in la in ramnuam taka siama tum thu alo soi to chu abo zui zel don em ti azota Trump hian he zo na hi chang pialin Hamas hawin in ka hairot na chungchanga Dakar somni pari chunga channa an pek don thu asoya Gaza mi puite chuan hrem hunan paltlang ani ti in Gaza mi puite him takan om ka duani ati Hamas ho hian US in ka hairot na thara hian Israel in Gaza an beina ti top ngei don em ti an hria chian du thuan soi ni in Reuters chuan an tar langa Israel official te chuan in ka ha in rem na chungchang hingun takin an lazir chiang mek ni in soi ani bok Israel TV Channel 12 chuan Trump hian Hamas ho hnen a hian Witkoff framework chu an pomani chuan Gaza boina chu re hlen theina ni US in thei to pa chuang ti a hril ni in an soya he Witkoff rot na hian mi hren ladam som te chu voi ni chuwa manan nianga ruang som pariat chu voi thumin peka mangin ni somruk chungin heng hi ti hlotin phot turani donani Israel hi US and Hamas tenen in ka hai nei turin na takin normek ni in soyania Karthar thotan ni hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu US azin dona hemi ma hian in ka hai nei man ngai turin an norani heti la hian Saudi Arabia News Agency Azraq News chuan Hamas official te chu Israel in ka ha in rem na an siam chungchanga an nem to hlea Qatar la Egypt palai te hmalak na in Hamas ho hian Gaza ral thuam an lak lu thin le ral thuam an siam te po ti top vek an rem ti don ni in an soya hei ba ka hian Israel in Hamas ruai tu te Gaza tangan chho vek an phut po ti hlo tlingin Gaza Hamas ruai tu lom te po ramdanga bibo le lok tur hmalak an tum ni in an soi bokani bazari lo thlira wangin kan lome